Allez, merci beaucoup tout le monde. Bonsoir, chers téléspectateurs de Jama TV. Bienvenue, on pop, fi Allah. Fi Allah, habbelan taw, habbela la Sophie ande no mi ari naturgolangol do jakaki taw gido jakaki taw. Allez, merci beaucoup tout le monde. Weltani ko fawol mi huri ko la landar stay do nge jaminga alhamdulillah. Alors, on y a photo non samedi fait une mi wat ano émission parce qu'elle me démarre no concert, donc concert Lollipop et tout fulani deuxième édition kanko tri compagnie. Sabu no wadi marana émission ad lanko podium. Ouais. Une star Jong. Allez, merci beaucoup Guido Jama TV, merci Madame Guido Jama et Junku. Eh Allah, on non yawi lang, on simi hali inde makko. Guido, Jomo nyande mendi Jomo. Allez Pape, merci beaucoup anke de caméraman jango préféré ko TikTok anka kala vidéo ji la badi ko kanko la film de. Guido, kila tanga yalti tali mo ja. Ande ko kilo tin wadi. Allez, merci beaucoup. Abonnez-vous bien que c'est dans mes YouTube ou on est pas à mes Facebook. On faut me mettre je mets tout force, continuons, abonnons, partageons que nos forces d'idinata. Donc, allez, merci encore et encore et encore et encore et encore. Donc, Guido, Hanela, Sophie, allez, partagez le live comme d'habitude. Nous sommes faites à maille. A fierté bi doga mi kadi manda quand mo wonto sérieux parce que émission ko folie donc c'est normal mi holli na folie dian ding do et kadi dire compagnie merci beaucoup confiance mo maranda Jama TV parce que dan gila événement ji ko watta kon fop ko haray kanko e Jama TV be gollidude ha événement ji lanna hay si événement kadi arto yi do on est là yes on a kadi fala be publicité woni soit c'est ko cosmétique marché kala ko yeton kanata ko yete yebete ka mais nous sommes disponibles, Jama TV, nous sommes disponibles filmons. Surtout à la bombe d'énergie folie musicale. Et nous avons mis contact tout le monde. Nous avons télé parce que le numéro est affiché sur l'écran. Quand on fait de me déplacer, je vais mes caméras, mes films, mes adda, mes monta, mes partages. Et puis, on s'attend merci beaucoup à toute l'équipe de Jama TV. Donc, Geri Langoy, voilà. Le problème là. Alors, Handela Fala son Roro depuis Gambia, merci beaucoup champion. Handela son maman m'a attendu spécialement parce que Andy, voilà. Ko petit way ma koy OK. Donc ko kambe artata. Basi radio rapidement yehendaramo après arte parce que Handela mar dé invité par ko won bo wadde buzz sur le réseau. Donc après waaw na tudé. Let's go Guido. Beaucoup Roro Gambia, big up à toi champion. Donc Guido, hapalanta mi manto andi mimi wata wadde goddo mi manta kita mon hare wawal wonde tranquille. Ah si, still marawari still labado. Ha? Et puis de poser on tranquille. Yes. Donc allez, merci beaucoup à Six Avenir Shop hein, hande ko kambe borni lang. Mamoudou Tati merci beaucoup on fop équipe Six Avenir on fop me weltike mono fala cionci labade pade labade ko Six Avenir Medina rue 6 angle 11 ka mi ko ka spécialement ko to mi yata mi borno parce que mi laydi mi da trop sexy mi laydi ci sorte cap fulo diani no Guido no talanga di
kadi yimɓe ɓe no hollidade o joni mi alaɓe ƴettude appel joni émission mi waɗa émission mi yettaɓe appel fi honno par ce que appel jiɗi wonde on haalantala fiya inde orange money maɗo weewi donc invité ɓe am ɓe ay rapidement ƴettemɓe par ce que émission jandi ɗo andi sofe tumme juutata pandi reedu andu no doggude giɗo naatu fi allah allez rapidement yehen addumo wo invité ɓe am ɓe gara let's go. Non ko traite jo imagine mon artiste giɗo imagine mon artiste no misi woni no artiste mi ɓuuray ɓe rapport ɓe faami kine ɗo ko ɓe faami kine ɓe wawi rappondu fus déjà to mi liɓe on taw mi liɓa artiste ɓe mera yimoɓe mamayaɓe ɓen giɗo jaɓa kadi patron kadi mera mi liɓama kadi opo mi yaalira do giɗo nani allez merci beaucoup partagez la live on jone pay koye force hande la mbaɗa noon invité ɓe swaguiɓe marɓe style min mi ƴettata mala style émission floji ɗi testo how are you ça va ɗay jang alhamdulillah no welde ça va onon on sofay ko vidéo ji si on fewtonire jama on o sofata non ko goɗɗo mi habbi quoi mi habbi amen sofine men sofata ne donc mi sofi on wa sofi men probléme ala aɗa dogugol ala de non en dogata ne firi waaw naka mu jantu yettude Allah yaa ngi cool jantu yaa ngi baax bu baax waaw hono neldoɗo Allah min neldorma piiji boyi hono ngonɗum allez comme artiste ɓe waɗe voix miɗa jolta la pala voix on yo sof wara fopp nane hito mongo ok pas de hono problème neldoɗo Allah min nelduma nde piiji boyi soit hono ngonɗum voilà andi ɗum ɗon ko ɗuma quoi kako secret non ko sati tangi wosi yalta ko sati tangi wosi yalta quoi ya parce que la andi patron am yiɗa ɓe nana surprise ji gono toon parce que la andi minen gamen fe pata pape jiɗ an kadi fiyalla ɗa wawi yaade to surprise ji andi gara andani firi an kadi non ɗonde cool waaw et puis la yiɗi style ji mon ɗiga merci beaucoup no foti no laaɓa manda to si tawi woɓɓe addita hakkillaɗo juɓɓen so ngala traitude juɓɓe wullina juɓɓen par ce que ɗo wawde sarmude ɗo sarmiɗo juɓɓen tiktok moƴƴa noon de min ko mi yima mujo mi jokkata a jokkata juɓo rasta quoi joni haalna fi binta binta joni a jokkata jom binta no fiyonno binta no binta ko nenan to soko neyande a yiɗu men anno kajjatu kono waɗi ɗum ɗo free boy non kay min kay ko mi woni sallijo amen ɗum ɗo Pape Dianga jaɓi ɗum ɗon ko salli ko imamu min mi jaɓali ɗum ɗon allez mon boss testo kan bonninde nde ko non testo de mafia ko noon tigiri yes ko ɗum addinde ɗum de pour fi hon ɗum choisir ɗa ɗum ɗo testo texto en fait ko minga goɗɗo gawtuno tokora on firiya to men wonno ɗum ko hombo on noon kadi ko texto ɓe jinodanomo quoi tawi noon min komi paykum après ɓe ƴettisirno on ɗon o fait ɓe nilan testo hande kadi ha testo on yaltiri ni ya tawi test ji maɗe no ñaaɗi wayti noon firi boy angol andi ko firi gratuite crédit are ko firi mo ɓeyti naati no wawi noddude gratuite ka awayi ɗum no kadi kono woniri min kay ko podɓe am ɓe noddayno lan inna seke lan waɗi ɗum ɗo ubbeku quoi lan udditi aɗa woni ouverte voilà ok min kay ɗum ƴettinde hande e anglais mi waɗi free boy way free par ce que ko yaɗa ko free voilà ko jikku gangsta ha jaka rasta tog allez mi adoro test nini kon artiste ɓe kon nu natan ɗum e musique par ce que woɓɓe nan de bon on wawata yimude ɓe critique on ɓe ndo noon fus on anda ko nu naade ko musique ko fino heeɓi ɗon juuɓe c'est à dire ko fi won ɗum est ce que ko amour tigui marɗon ɗum non musique ko waɗi ami naate musique en fait ko saabu oɗo saabu test oɗo free boy d' accord en fait min ko waɗugol tiktok ni waɗa challenge yimɓe mi waɗayno du coup oɗo hari mo himmida e boy ɓe ɓuuri quoi en fait ɗum ko groupe on boyɓe ɗen ko groupe o wono Lil Baris tout ok voilà o himmidi kanko e ɓuuri seeɗa quoi d'accord min noon o hennilan du coup ɓay mi ciifayno comme ça wono rappel ɓe guinani moƴƴi par exemple wona ɗiɗo to sivana striker Maxime Beka d'accord ya dimoaji Diani Alpha ya sikker en ɗo fof mi siivayno ɓe ok en fait joni noon après o henni yo mi yaw mi yaltina son mais ay kanko mo force par ce que mi yo premier mi yiltiti minim noon mi watta après o ɗumanni ɗo o yoɓi mbuudi makko mi yaltini son o o henni joni mi ƴettu partie amen o mi waɗa challenge quoi yo mi waɗi challenge yimɓe ɓen tawi ɓe yiɗi moƴƴi quoi on tigini joni voilà ɓayno wela ɗum continue quoi
fiyonnu free parce que yimɓe ɓe ini wo o wujju song ceerdan salon o wonɗo song ɗo cartondir ko tiktok wo ko ceerdan sal wujjuɗo song o c'est à dire parole ji makko ɗin ko nder son ƴettu ɗon utilise ɗon ko change ɗo wo ko bitton tun on tuma song o heeɓi doole moƴƴano ko tiktok par ce que est ce que na ɗon buy andi on bien sûr ko ɗon ka bien sûr explique ni hono ɗo woniri ɓaɓe haali ɗum ɗo min miɗo humpa ko parole ceerdan sal hombo woni e song on quoi miɗo humpa ɗum noon par ce que wano hanki jemma mi hoyɗu non min hay ceerdan sal voilà ɗon en fait minen min kiifata on quoi fiyonu keɗon falayde ɗon ata c'est à dire ɗo falayde ɗon ɓuurimo doole ka ko fiyonu kiifata ceerdan sal kono min kiifatamo fi honno o heɗitata et pourtant le ko artiste jo artiste jo ñano e fait mon quoi non min mo welalanni mais sonji makko ɗi mi kiifatamo quoi a welatama non min naali mi hiɗamo miɗo hiɗimo ni mais sonji makko ɗi mi kiifata ko sonji ɗi woni welatama non min naalima ɗum ɗon mais mi jentitata ko ɗi quoi hi par ce que sa jettitata ko welatama min naalima ɗum ɗon kadi donc a jettitata ko ɗi fi honɗum non mi jentitaki ɗi de par ce que mo fanɗam ma o wela fi o wela min naal ɗum ɗon mo manti min naal ɗum comportement makko woni welalima non min hiwrondiray on hirondiray bien sûr testo fi honnu ceer welatama non ceerdan sal min naal mo weltalan de ko ɗo ni ceerdan sal o ciifatama joni ka anno a heɗitata mo non c'est que ayni taw en fait menen min copie son makko voilà te sa daari wono dow ko yimɓe joloyimi dow oɗo honno junior bari yimi buy yumi ɗum ɗon voilà dow ka mais kamɓe ɓay on noon son yalti e wi jama o genre ko tiktok sa nani hay woɓɓe gono toon ɓe haalay ko ceer wujju ɗon ɗin haalaji ɗon modifié ɗon ono waɗ ɗon yimu ɗon yaltiɗo son on comme genre wono haalaji honɗi ni non parole musique on ko yaltin ɗon kon voilà parti hommo darsiɗa ndianki non na question misilande koko yimɓe ɓen haali ko min ko onon mone haalande ɗum ɗon kono onon an haal non mi haalta c'est dire parole ji kala ko woluɗon nder ton an mi wattande ko parole ɗo min hande koko jama wooli ko min ɗum ɗon mi haalan taw mi annano siko kanko wujjuɗo e par ce que haɓe inni hay style ji makko ɗo musical makko kono ɗum ɗon ƴettu ɗon non iɗa andi ko réseaux sociaux ɗo mo haalaka reno manki taw soit c'est que anana e haalaji ɗi mbuyi woɓɓe innayi voilà sar dal kala ko nanɗa ko yaw seeɗu feƴƴa quoi en fait mais min ceerdan sal bien sûr koɗo ini komi ciifata sonji makko de plus tard taw on hiɗatata ko mo non mi jentota ko sonji makko mi welatama ko kanko ne enne non directement en fait mi non yewte woni direct bien sûr mi simi heɗitata ko ma par ce que a welatala non mi nal mi jentata ko mo de ok ko woni mi ƴettal tan gamina mi ciifa e son makko en fait ko son makko goto muusi waɗugol o manda en fait on ɗon noon ko saabu apprenti jan taylan jannay no affaire coiffure quoi ko on ɗon ɗumannino comme ça hiɗuno son on quoi en fait saabu ɗum ɗon voilà saabu ɗum ɗon o waɗayno on challenge ɗon voilà mais min du coup ceerdan sal non par exemple a falaka e wadde fitiri ngonon ɗiɗo ange ceer testo accuta golla taw quoi ɗum ɗon en haalo ɗum ɗon en haalo mais par exemple mo ɓeyno wawi haalde refji mum ɗin andi min hannde hayso mi gollami refji anni la wawi haalugol après mi anda après ko hombo yiyata komi faala kon walla lan andi hannde son suuɗi arrangata par ce que ko média wonɓe a haale ko miijiɗa kon hara woɓɓe no faala on donc hannde fitring par ce que wata inde tout ceerno ar waɗen fitring soit ko be goɗɗo walli toon onon ɗiɗo si wawa wadde fitring mais o welta est ce que ɗum no wawi wonde woɗɗi ɗo non ko ɗum nde haaluɗon ɗo de eɓe acce fiyalla joni ko kanko tigui yimmi ɗi soñji ɗon noon joni ko ɗum yadirto neɗɗo yimowo soñji ɗi on jettata ko non soñji ɗi sani kanko yimmiɗe ara c'est un peu gosa kanko soñji makko ɗi non kanko kadi o haalanoma o innama kankadi ko copiotoɗo andi ɗum ɗon kanko min ko ono mi invité ɗo kanko ɗum ɗon ɗum ɗon c'est à dire ɗum komi ande fimo par ce que kono mi invité ɗo kono mi haalanta ɗum ɗon ko yimɓe boni haalde kon kan falende ɗon ɓuuri ceere artiste ɓe wonɓe ɗo ɓe wona kila honno wona alkazayano en kinjo en et pourtant kon génération goto bien sûr kinjo noon kinjo ko frère jon quoi ne musique makko ɗi no welama on ɗon cool mo welanan mo wawi yimude bien sûr mo wawi yimude style makko musical makko wow lan yiɗi quoi on ɗon cool quoi est ce que a hulamo kinjo mi hulamo ne ya firi min e kinjo mo mais ala relation quoi wena bien sûr est ce que firi an ko hombo weltuɗa ɗo ko hombo weltuɗa ɗo an non mi la weldi génération la weldi fo kono ngalda affaire voilà a wayi noon taho voilà musical makko on noon ko watta ko o foti c'est à dire no welama no welalan a heɗitoto ɗo wonɗa jottoni ha wulɗeɗa heɗitoɗa ɓe min noon simi jentitoto komi ɗutta jentitogol ko tanzanien ɓe gara simi wulɗama ni simi jentitoto quoi donc an alda affaire ɓeɗo puti pacca on ɗo gemo nalima ɗum c'est à dire
alkasayon ya alkaza yo wow non kadi ko frère de quoi fi honnum alka onno kay ko watta ko no foti wow mais yeyama golle makko le no foti quoi mais alda relaction min on do est ce que on tonitina ko mantaki non mais yahalta no ko men tawni parce que momi addi o inno no benno alda relation no musical mabbe wala talan donc parce que relaction woni ala entra mais na fi ko watta confortadi mais en fait mais alda relaction tay tara mais yewtay goddi gon ton non d'accord ya homon ménager mon nini ya ménage do mari ménager won do bawo mom parce que lande musique naturellement do yidi ya bien sûr ménager no wodi mais en fait dum anna exista mo quoi mais jallo moni odo kanko wallitoto men kankadi himo bokkori comme ça wonbe dabbande men comme ça ménager men d'accord afami ka diku fendo me wayinde ko odo jogi men taw ko do men ta ménager voilà fi kalno wona ménager mais o kankadi o wallitoto woni gila wonde mo ko no apportani conseil siri o daɓani men relation ji boy wano ma ko kanko hollindire n'est ce pas voilà ko andi do pejo à part min non mo daɓande men relation ji dal be waddo fitiring no ɗum ɗon taw hollidirale men e mum quoi woni taw men gollu quoi fo anda men golli har ɗum noon kañum landanto hoore mum quoi fiyo no desidali yaldingol clip parce que ɓe andon hande lance parce que hande so yaltini audio clip mo annata lance on parce que yimɓe ɓen so yaltini audio tun kono ɓe famirta ko ono kono habbiɗo moyen o woni ala ka on ala wallitotoɗo on e ɗum ɗon non ɗum ɗon hino arde ɗeɗo balɗe acci men waɗa hiya na min woluna noon quoi d'accord kono so woli kadi min andi parce que min neeɓi o nande ko tiktok mais min yaal nouvelle du mo fayde koye yaasi ko ɗo woni premier son amen déjà sax min ni ɗon oɗo hanki jemma quoi mais clip amen on habbe mo bientôt mo arde si Allah jaɓi donc hare o heeɓi ménage waɗon honno financé ka ko ɗon hare woni cotisude waɗon clip on minen dal clip on no heɓori noon kamen prisunoɗo gonɗon gaynjo hi inni son on welima ko gaynjo annun on dilan wonni mo faala men hokkude clip on gratuite quoi mais fendo himo yehi Mauritanie kono ɗon tardini clip on himo arde ɗo balɗe est ce que hare na haala tug est ce que wawa wallitade parce que ko ɓuuri koɓe hoolay tug non bien sûr on ɗon mom mi hoolinomo quoi a hoolinomo miɗo hoolinomo nina hoolaki non min naalima ɗum ɗon ha joni quoi miɗo hoolinomo quoi mais ha joni lan hoolimo ɓay woni miɗo artude faamu ɗon ɓunɗo ko heeɗi ɗo quoi joni min kay miɗo heeɗimo joson heeɓi yaltuɗon ni fimo kanko malgré wole on jaɓe on accepté ka ko honnu faala ɗon onon tigui enen dal ko nawra men yeeso men faala na ko leltirta men ɓaawo fendo si min heeɓi ɗum bien sûr min ƴettay kay ɓay on noon ko hokkugol men fi Allah inni na hokkugol men produit jamais quoi ko hokkugol men fi Allah o inni quoi ɗum noon no arrange artiste jo hokkugol on hunde fi Allah musique ko watton ko hokkugol on ni waɗon musical après janggo par ce que kon artiste ɓe ɗo falande yaade wona par exemple sayphone ma ɓuura ton o faami ɗum noon no arrange no arrange kay wono onno par ce que kala mo yiɗa ƴawi ko wallaɗo taw déjà ka bien sûr voilà minen kadi so woni mo walla e men fi Allah déjà taw mi andi e nokku men fo kitali mais dal voilà himen visi ko woɗɗi quoi non kadi haɗa kankadi o walla e woni min añata à part o son yaltuɗo ɗo mari sonji windaɗi waaliɗi ɗi wonɗon gollude bien sûr boy kay yimana son yaltuɗo ɗon mo jamam andire mo voilà nanmo ɗo walla ale hanki jemma mi walino mi hoyɗimo mi maƴi min mi hiyalimo ɓerde miiji hakkillen ɗe junniti mawɓe wiilamɓe hettiti ɓe ƴettimi ɓe nabimi ka hôpital docteur no ɗaɓɓaki lekki an ɓe anda kanko woni ki lekki an lekki ɓerde an miɗo yiɗimo himo yiɗilla miɗo yiɗimo wayta kombo kono o idée son ɗo ardiri kono jooɗi ɗon ha yimo ɗon ɗum ɗo o idée ɗo tun arɗo par ce que son cartoni moƴƴa noon bien sûr o idée son fait min jooɗi quoi min e makko voilà min répéti woni cours tawi nangi tawi nangi ok voilà par ce que woɓɓe enna e windugol mais minen min winda quoi fiyo no windata est ce que na ɗum ɗo ɓuuri wonde professionnel et musical bien sûr no waɗi professionnel mais goɗɗi ɗi jara windugol ko reno kali ko hoore on falande donc on tati tati quoi on falande ko on falande donc simi faami kon tati tati non amen wono oɗo on woni min winda quoi min winda noon goɗɗi goo seeɗaji kono goɗɗi ɗi ko ɓuuri kon hara windata min nanggay ko hoore ɗum noon après no si tawi par exemple ɗo joude har ko live ni ɗo wawi yimitude soñji mon ɗi naturel bien sûr
ɗum no fotano kalino ko hoore mum Yeah. joni ko no faal ɗon hannde par exemple hannde surtout testo Free Boy onon ɗiɗo to woni groupe goto onon ɗo ɗiɗo on wala tammo non ko minen tato ko ɗum hannde faala ɗon c'est à dire musicalement on ko no hannde mankani on ko ɗum heddani on hannde kala fi on buusuɗo ko ɗum hatto jinni ɗon c'est à dire musical amen o en fait imen torori ballo kala ko ɗum annori ko woni ngo ko wata heɓorde kadi sewa sike minen déjà fen ɗo ko mi wonu ɓaawo jama o ɓe naɓa men o niveau quoi a faami ka mais fen ɗo minen taw mi walinugol hoore amen genre voilà buy sattira men par ce que wono yimugol sonni en fait voilà nono landi voilà c'est pas facile kadi a yaltinay kadi mbuuɗi te ɗum ɗon ko min gema ko woni cottisude voilà ya yaltina quoi voilà jallo moni kadi parfois voilà kanko emo wallitoto men ayi Free Boy ko ɗum à part musique on ko ɗum ɗo wadde à part musical on à part musique on kono ittude ɗon cotise on wallidiro fi musique on min ko atelier soudeur mi joguiti quoi mbiyani ko patron nga gonɗo mi golla toon wondeje so min falama mbuuɗi ni mi ɓeyditana men quoi Firi ya testo kay dimanche min ko salon coiffure moni gollude donc a salon de coiffure artiste ɓe buy goy no woodi ɗo a yiyeɓe ɗo hono kinjo ko salon de coiffure woɓɓe buy ko salon de coiffure non ko rêve ma noon hari ya non bien min komi arno ɗo taw ko boutique min ko taw mais mi tawi ɗum ɗo somo jokki boutique arrangata ko après mi sorti min yamba maɗa métier go quoi ƴettuɗa ɗum ɗon hawtodirɗa musique o no wawi yadude e musique on en golle ɗon non musique on ko suuma e feƴƴi ɗo mi naati e mum d'accord ya mais lan yiɗi kadi ɗa yiɗi no ko ɗo mari amour mum voilà ok donc allez Guido Général Magada, mon grand frère, Lima, merci beaucoup. Pape Diamodi, quitte là-bas, Yandi. Merci beaucoup, Lima. Dialla Abdoulaye, mon frère, hein. Merci beaucoup. Faut que me welte nikon. Donc, Guido, attends. Gouon, no mélange. Gouon, no mélange, Bokimo. Pape Di. Allez, let's go. Surtout fi hebukol inde hore mon bayno burbe mon des star o jokkiri on. Jogitiɗo men on. Ni. Fendo dal min haalanima ko jallum woni min e wallitade tamen sikka ko sabu ɗum o jokkiri men quoi déjà min ala taw inde fewnɗo taw min sikka taw min heeɓi inde quoi o sikka voilà min sikkata taw ɗum ɗon ko jama on da wolde ɗum ɗon e pourtant nini o sommo ɗo naɓi on nini yimɓeɓe noddemo challenge moƴƴere ɗo ko yalta ɗo wo kede ɓeɗa tawno ene ni ene oɗo o yimmo ɗo songon ko TikTok ene Free Boy ene testo ɓe halta ɗum ɗon juɓɓe jaɓɓo on bien sûr woɓɓe jiwɓe sa aray to na fi ɗum ɗon noon quoi mais ɗum ɗon ko jama on min faala yo haala ɗum ɗon songo waɗi ɗum ɗon mais min sikkata minen jallo moni ko sabu ɗum jokkirta par ce que ɗen andi ɗo ɗum ɗon komin fellutu quoi d'accord par ce que woɓɓe yewtire tun faale tun inde ɓaawo artiste ɓe ɓen ɓe wonira ɓaawo mo hade fus ɓe apportanta on faale tun inde hoore mon gila wondu ɗon fus on yaala ko tawata ɗum ɗo o utilisé woni non min hiralimo taw d'accord parce que kala ko yeyete film wono relaxation ji ni déjà kanko ta voilà kono fi au concert deuxième édition Dream Company ƴetti on artiste invité parce que ñeñano fiji ɗon ko laɓa ba ɗum ɗon kadi ko bappirawo amin go haalde e teguɗo concert o Dream Company ya voilà o henni men voilà minen kadi ɓeɗo ɓe miñiraɓe anɗo hilan faala ɓe affiche on ɓe toon quoi ɓe yaɓe noto du coup après o junne ɓe fotamen o monti min haalde jallo moni o henni wawno moƴƴi d'accord min waɗi ɗo oto min yinde ñande min validi cool quoi tawi weeli on c'est la première fois ɗo ƴawe concert ñeñande goo ka haade on waɗino non hari min yaaɗi to ay concert min e makko min yaaɗino to ko ɗum ɗo wonta 3e ma min concert quoi min komi yaadata e makko quoi min noon hari mi waɗi goɗɗi de ne parce que artiste ɓe goo heɓe inde seeɗa tuɓe organisé voyageur au soirée o pocco paccakko goɗɗo o famata ko ɗon mi haalita est ce que meeɗa organisé ɗum no fi ɗaɓɓugol tun in juuɓe ni ara profita e hoore yimɓe ɓen onon kadi parce que kon payi koye bandi woy goy andi imam watta ɗum kon payi koye bandi woy goy nini mo ƴetti ɗon téléphone ji mon nin tawa ɓe sakkiti ɗon envoyé ɗon message ar ko bébé mon amour on organise soirée har ko voyageur ni min organise tal taw men tawata ko menen ndi ɗo quoi ni kono an a waɗi no an o noon a waɗi no an a waɗi an organisé waɗali de an noon a waɗi par ce que o daarima min c'est la première fois la tega soirée voyageur mais ɗum ko support ɓe en prince AB Lil Kana
D'accord. ya ko minen ɗon sike ɓay mi weldi dal weldigal amen ngal yeeya après mo propose men ɗum ɗo voilà D'accord. min tegu min waɗa comme ça anani wono son no ko tiktok ɓen amana bollal ngal voilà du coup ko minen waddi son o voilà mi musi teggugol soirée nde wotere mais ko nde wotere pet o voyageur mais noon ari mi wawa organise ugol si genre ɗin piiji voilà DJ Abdel, merci beaucoup champion. Allez, Guido accitana ligne on ɗon ƴetta 2 ou 3 personnes si appelle on ɗuɗi ɗa wawi ala ɗe wawi feƴƴude ha hewte joni ko momento ɗo nini koye fof jiga lan dogude golde ne lan dogude ne allez addanene voix ji mon ɗin onon andi so wadde fitrine nanda ma ɗum goɗɗo e goto yima yo taw tuɓɓerade no waali har so mi hoti mi miijita to moodi an seeɗa ok let's go ja o jiwoyno laaba ja jango mi daway dallaba ja o jiwoyno laaba ja jango mi daway dallaba mi hewti dalaba ɓe wernilan teddungal ngal ɓe jonnilan miɗo jooɗi ka dambugal ko ɗon ŋaari makko kintintilan ɓernde anden nde muusilan jajanki sango faamilan miɗo wulla ka ɓernde yan tawsi mo yiɗilan ala tewde haray mo yiɗilan ala tewde haray mo faalalan e jaka gigol konni e jaka gigol konni e jaka gigol konni simi fadima mi nawnay coronavirus e jaka gigol konni yes e jaka gigol konni e ankadi gigol konni simi fadima dewi mi nawnay palli ala nan ko woni wo jallo moni sensay ko woni wo mini ala nan ko woni wo jallo moni sensay ko woni wo free boy yes boy yo wallo allez firi let's go ankadi ka o jiwo jokkiralan sabu mbuuɗi wona misale mo ñande ɗi ɗuuɗi o jokkiralan sabu succès wona misale mo ñande mi towi mi rawni mi ɓawli imoyiɗilan mi jandi mi fandi imoyiɗilan mi towi mi jolti imoyiɗilan o jiwo ɗo himo hiiɗilan gila mi huma mi wayi wa bunɗo wondoy dow weede fale ma ɗum woni e waɗede ida hiɗi landuɓe salile nande asi ɓe mari talan ya allez ƴetten goɗɗo aligne allo assalamu aleykum allo wi on jarama a jarama no e ɗe jam alhamdulillahi inde nden non mi ñawlike inde nden kam wonno fof probléme ala mi jaɓi ok ok aɗay ko min ko woodi ɗum faala wolde ɗo seeɗa quoi allez na probléme wowlu en fait andi ko ɗum ɗayɓinirti Allah ɓeɗo e tinjo en ay alkasario en quoi ɓe naɓe gootum d'accord c'est à dire fi honɗum ɓe ko artiste ɓe tiktok ni quoi ɓe faalaka abansude quoi ne ok c'est à dire ɓe fiyon ɓe yeddan sal en ko ɓe maɓɓe ka game quoi ɓe andu ɗum d'accord yeddan sal tinjo ay ka alkasario ɓe fof ɓe maɓɓe ka game ɗo eɓe waddoy d'accord santer tiktok en moy lolu quoi ok voilà e wadde ko jonde fuɗɗi quoi voilà d'accord c'est bon ara mi landuma siɗe jam allez merci beaucoup kono marɗon ko wiyon oɗo ɓeyda e men quoi oɗo ɓeyda ka o ɓeydo on ka mo ɗumta men quoi ne wona ɗum ɗo noon watta men courage on gollom mi simoyno ɗo minen wawi walla minen fota ɓen noon arrange ta noon ɓentayno lan quoi d'accord ɓayno goyni ɗum ɗo ɓurti lam welde awo nani ɗo force makko an kadi ko ɗum wiɗa ɗum ɗo testo ɗum ɗo jonnami woni force d'accord par ce que mo ari ɗo ala kare no manki de ok quand même parce que mo be ko nerɗo fuɗɗori ha hewti nokkugo voilà ya allez assalamu aleykum donc insisté numéro no affiche ko le écran ɗo rapidement ɓe mi ƴettata ɓen ko 3 personnes ma ɗum ko ɓettirde o wayditoto joni les gars donc Free Boy testo ɓeyda on parce que ɓeni watta ɓe yeɓɓidiro e kin joni kono ɓe ɓuuri on wo ko artiste ɓe tiktok voilà andi gon ko haali kon taw déjà c'est un voilà
menen komi artiste ɓe TikTok par ce que songa min gon taw min e oɗo sonji makko yalti mais min songa yaltali hande voilà sa eno mi yaltinali en fait ko préparation fi clip mais woni menen kadi mi wonay comme ça santerre o TikTok menen kadi mi wota niveau ko ɓeya yewti ɗon ok ala assalamu aleykum Assalamu alaikum. Waalaikum salam, on jarama. Hey, As. Naam, Big Boss. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Nawelde. Tranquille. Merci. Inde ndeng? Andi kombo? Yandi tali, Dewi. Ah? Yandi tali. Nyawdi ko ngati ko andal haaju ka alfa ko alfa. Ok. Hande kadi no wodi. Ida? Hande kadi no wodi. Andi ka no wodi? Andi ka no wodi biya mi tan jala to. Wodi de ta décroisé mi la pala bombo yu pikre. Ok. Asi. Yes. Ko hundo so naade mi quoi. D'accord, allez vas-y. Ko on yaldo jondon. Il fala jabade. Allez, merci Diabo. Yeto takan zayan konto be rewi. Ka quand même ko début de ko non ko TikTok ganga bay ko rakin tak. Merci beaucoup. Yeto ko ko takan zayan buri wewde TikTok e di bedo. Mais encourage bedo. D'accord, merci. Ani ko ya. Mais encourage bedo. Alpha ya. Ko kala mani mo yida do ko lewore. Bien sûr. Bos bedo du burtu ndo ko bedo haldo ko burtu courage de. Exactement. A fami? Yeah. Okay. E fono ko wodara mi salmini fo mi yuri ko kono yo andu tu gankadi yo andu gankadi takan zayan ka bedo re odon bedo ko wi. Kono Okay. D'accord. Voilà, hunde fa ala e hoddo ni ala amu kamu jaar ko fi ci fam fu jaar munan ko arti TikTok mon lol moy lan ok asi yir kam salbi mi non merci beaucoup Alpha merci donc pour le décourager parce que ay hande do min personnellement émission on ko folie musicale mais mi ala do argol innugol o no buri o mais ko ono génération woni kinjo woni kamɓe parce que au début kamɓe déjà goto andaɓe no andira ɗon ɗo ni mais ono somo yalti tun hande mi yeyi ko TikTok hay wonɓe France rewɓe mi yi no waɗa mo kono ko non goɗɗo imata ko to wawi goɗɗum n'est ce pas allo assalamu aleykum allo allo allez guiɗo rettiranamo o insista mi ƴettamo kala matɗo ko yewtama question ji miɗen heɗiti on Firi Boy no ɗo Testo no ɗo yewton Ibson merci beaucoup NJ 224 min ado mi andede ko ɗo nane groupe NJ 224 min hari ko ɗon mi anda allo assalamu aleykum ko yewtama question ji allo allo oui on no ça va frérot day jang Mutti. Alhamdulillah. Fendi. Tranquille, inde neng. Assalamu alaikum. Inde neng. Alpha Omar. D'accord Alpha, konto noddirta lang? No yalde. Fendi. Jantung. Alpha menen heditema rapidement. Giɗo retiranam mo ƴettana lan goɗɗo sino ha ligne. Parce que mi ɗa artiste ɓen ɓen mi ƴetta ɓe tamma ɓen ko ɓurta parce que ɓe gollude de golle no woodi allo assalamu aleykum allez guiɗo si a mari tumo ƴetta ɗon a waylanmo ƴettande mi ƴetta ɗon dow 3 personnes hare c'est bon d' accord hare ko numar ɗon onon ko wiyam ɓen ɗon ɓe won ɓe haalde ɗum ɗo par ce que landi ɗo nande critique ji déjà ko ɗum addinade somi landi on jammano innuɗo ɗo wujji son ceerdan salon donc on nani oɗo donc ko ɗum marɗon ko wiyon enen dal ko min gollu men fanka quoi ka allo assalamu aleykum allo allo oui si tawi ko écouteur waɗɗon o itte écouteur wawi famude tranquille oui meɗen nandema konno way gasi en ƴette tun critique ji ɗi jama hulata par ce que ko noon adduna o min ko ɓutti wo miiɗa ɗo yiɗi onon min miiɗa jar sa naate game tawata koɓe fof innu no labba no foti arrange ta on allo assalamu aleykum allo oui on jarama ngara ma lara ton jantu alhamdulillah ɗange jang
ala da ngajana famille Tranquille, ça va. ok aray comme wana dugal da fa da même c'est la mission chaque fois Merci beaucoup. ok aray be frère be men digo wonde do aray de be courage ganta goddo gon go jaabi don ko sitan la gara kergita garay aray no manki Bien sûr. andi o kan kirkitu be do ono ko dardo be de ga TikTok Ka. min dinde di Quand même. ok aray be dan go courage Merci beaucoup quand même. aray mo kala ma do wadon D'accord. hay amu wonde haalde ɗo hannde wonno ka jannguɗaa reeɗa sewtuɗaa ɗo Billahi wallahi. hakkunde ɗum waɗa mi saboota goɗɗo wonde ɓe honde ɗum kan kuuraji ɗon ari. Au début mi yaltiteno to ɓe no feetu ɗon ari. ok ama ɗum fof ɓe ɓeydi courage ɓe hakkilo ɗum ɗum Merci tagi beaucoup, merci champion. merci beaucoup Lima mo Idrissa, merci beaucoup Guido Yona. La habbi fune ɓiyam ɓen goto initirala mo goto PAPG. Voilà, si woɓɓe kadi ari to initirano patron am ɓe sakkitoro. Haray o nani ko courage ka. Donc on e message maɗo ɓatte hewti ko wañitoɗo ɗen. Message no maɗa testo. non non ko weltano Ko haalna jama on déjà ko ɓe nanata e ko ko prépare ɗon ko après kono wata. donc weltanagol taw ɓe sifude Jama TV voilà il faut ɓe weltana kadi gonga ko waɗa inni ko nane goɗɗo so avance ɓe taw haala Critique. voilà foka critique c'est que mo haalaka si ƴawoy après wonanoyemo nawnare Nawnare ka. wayi ka Moƴƴata de. ɗawa hettino Yes. donc mi nata ɓe juste haalede na fus ay ka ko tawrede Exactement. ay ka ɗo mais yoɓe habbo quoi clip on o yalta e ɗe balɗe imen prépare bus kadi D'accord. andi wonɓe haalde ɓe mere men Ɓe heɗitade on. mais os Waɗe focus. voilà Feƴƴon. tu vois non men arde quoi tu vois Firi. On marɗa ko yiita wa. non ko ɓe habbo ko woɗo woli kon rek sidi lour hino arde quoi komi wolam manane ko nayi min wolu nanon komin waɗu hiyon quoi D'accord. ay ka Allo, assalamu alaikum. allo Oui, on jarama. allo way hajja Naam Alhaji en. no ay miɗon e jam tom Jange jang. vraiment ko wonɗo wadde ko no potinimo labba yaltite quoi Merci beaucoup. wallahi potinimo labba Merci Guido Yondo. e hay ko Abdoulaye seɗen Ok, grand Abdoulaye. Ni kama quand même. Donc ko juste mi encourage on ɓeydu ɗon par ce que ɓay hannde ala ɗo clip mon ko waɗe ko début tamo on ni mais ko noon mi personnellement goɗɗo immotako to et puis on jaɓe critique bien sûr hannde si tawi ceer dansal no ɓuuri on koyon ar hayso ɗon hawti podium koyon ar inno on waɗe ko waɗi kon koyon waɗo ɓuuri ko waɗi kon hay si tawi on fotata nouveau allo assalamu aleykum allo Yo Jama TV haalide ko sala allo haalide ay allo oui o jarama nalaɗon ɗo jam alhamdulillah ɗay jang jam ɗum kay ça va ceerno wonɗo Colobane hmm? so ceerno wonɗo Colobane D'accord. vraiment mi weltaniɓe invité ɓe maɗum quoi émission ma mo vraiment mo welanmi chaque samedi mi siwaɗo émission ma kadile amen ɗo Merci beaucoup Dewi. ara miɗen encouragé ɓe ɓe wakkilo quoi kaɓe retirero ɓawa ɓe wakkilo Si Allah jaɓi ɓe wakkiloto. Merci. teganamen noon toon jeelelu ma on quoi Zeleluma. eyi giɗoango Giɗango. Avec plaisir grand si Allah jaɓi. andi jiɗɗiɗo yange Ka. tegam men moɗo ara miɗen weltani on toon en invité ɓe maɗa Ene ɓe merci kamɓe ka ɓe weltanike ma. Allez Guido coupana ligne on please parce que message mi falana sugol. Donc min mi wata innude woɓɓe ɓe ɓe critique ma artiste ɓe ma question ji gono ton fimo parce que taw fus on waɗali taw bien sûr o faami donc mais hande si goɗɗo no critique de on koye wawi si tawi ɗo yarde ndiyam ɓuuɓuɗam aɗa woni tranquille hi maɗo huɓɓini light ji ɗi maɗo woni ko suudu mon ɗo consude VIP onon firi mais ɗum noon kadi so tawi on heeɓi e nder ɗum ɗon hara ko par exemple wawɗo naɓude nokku gono ton par ce que hande oɗo no wawi naɓude ha hakkude
mais après ko goɗɗo go wata on tonude Bien sûr. kono hande goɗɗo arani ɗo fuɗɗi dow mais critique c'est normal ko ɗum noon avancir tan ko ɗum noon puusata on Bien sûr. on jaɓay kadi on faami par ce que koyo yettondire guemo wela ko ɗum noon woni affaire musical ka Yeah. hande foti si goɗɗo on hewte hoore pojjum hay si tawi ko hombo tigi woni ko hoore pojjum ko musique lanci ɗon koyon ar hollonmo ko waɗi kono fanɗi yiɗa public o yiɗa onon ko wattonko ko ɗum no public on yiɗi asumo ɗum ɗo waɗon Ouais. hande ko honno andiri honno hande ko honno yimɓe ɓen andiri onon watta mi yeɓɓindiron ɓeeɗo c'est parce que o daari on ko tiktok parce que o joni hay o waɗi song on tiktok ɓa to critique c'est normal ɗum non avancire parce que min personnellement au début fof simi darike plateau ɗo ko ni mi daroto ni mais ɓaylan fiddilan osi mi suusi Bien sûr. ko ɗum noon mi wata on haalango ko encourage ugol on Free Boy par ce que groupe mo ono foti no laaɓa mi wata ɗo minimise hay goto par ce que mimi final to mi wawi kala anduɗo ɗum no soñjotako ko si tawno par exemple o wanno clip ma o wanno concurrence e goɗɗo ma ɗum ɗo wawen puusude seeɗa mais juste fi innugol jama on ono kadi o lancé affaire musique on Yeah. si oɗo haalanila personnellement min haade mi anda kono yimi on ɗon son mi joni mi andi min kadi hande mo landi kala kombo yimi oɗo son lan andi kombo yimi mo Bien sûr. si o tawi o apportana en goɗɗum soit mi jonno numéro ménager makko ou numéro mon goɗɗo e mon ɗo par ce que hew tal kadi nouveau ji ko tawata hande on suuɗi toto pandi Yeah. Bien sûr. ko ɗum noon marsde critique ko tawa ko women so kapeɗa Voilà. ko focus e golle ɗe Awayi. ka ko woni focus critique hay si ménager mon inni o hey koko waɗɗon ɗo laɓaka innum ko noon grand laɓaka Yeah. daran ko ɓuuri ɗum ɗon Merci. Hande goɗɗo so ƴawa e foki mo waliɗi. sawi ko ɗon to rewi Voilà, ça on gandumo ni tun o immi o ƴawi Ayi kay. Awayi. takkana en jani alpha en Ala fayi mo rewali mo. Ka. Kala yiɗano dow andu o rewa o haalama ha so ɗumani. mais critique c'est Seke wona normal fo hiɗatama. Na wala- fo. Wona kadi fo añata. agnatama c'est ça hande onon rewɓe no yiɗo par ce que musique on menen rewɓe somin towni on hande mi fe musique on hande kadi on yeehi dar tiktok ɗo ko ɓuuri ko soñjumoni ko rewɓe tu waɗi rewɓe no fanɗi a compte worɓe waɗɓe ɓe Yeah, okay. mais ko rewɓe tawa kadi ko rewɓe ɓe andana hoore ma woɓɓe maɓɓe hay no wawi on finance ude andata ko Bien sûr. par ce que na ɗo haɗa ɓe woni Yeah. critique c'est normal les gars critique c'est normal C'est critiquer allez guiɗo ukkana son ukkana bonne chance à vous Yeah, merci. ko wakkilagol daron kadi no combattiron guemo hay so tawi ko mo falɗo waddude fitring ara e makko ina ɗo faala wadde fitring hay somo ɓuuri en force Yeah, pas de problème. ko susugol noon ga Ko susugo. kadi on hajjayi ko woɓɓe wolta Mais a jaki. kadi ɗo sokki peɗa on sokka peɗa ka ale kon haalato remercier yimɓeɓe wonɓe on darde ɓen ménager mon et surtout wonɗo ɓaawa mo nini Ya da mi weltani fof wonɓe sifude men wonɓe jonde men ɗo voilà conseil ji e haaloɓe ɓen kay kirkitaɓe ɓe fof ɓe weltana quoi siwano ɓe fof ɓe weltana voilà mi haalon Diallo Moni Lil Kana Prince Abe Bappa Balde Omzo pour tous big up e mon koyen goto ya ale Free Boy Kono woni kon fof minen weltani fof quoi min ŋaccali goto so min continue faljuray quoi ka donc en tout cas merci beaucoup oɗon kadi ko accepté invitation mi weltani kom big up les gars ya merci ale guiɗo jaɓa kono mi fermirta ɗo ko sikker usole sikker critique c'est normal hein C'est critiquer hein ukke faya mene kadi ɓe jobbaɓe allez merci beaucoup toute l'équipe de Jama TV merci beaucoup Papi Fafaya Papi kite soso jom guiɗo jaɓa mi layirade jomam sali martadou merci beaucoup on fop yat fou mon grand hein? Joyeux anniversaire à toi Big Boss hay la naɓande ma gattide anniversaire ma o wuuru barka kala ko falaɗa e aduna ma o yo Allah nan noon okkore ko moƴƴantama en tout cas merci beaucoup grand yat fou joyeux anniversaire encore et encore et encore et encore wuura ça veut dire kala ko anndanɗa hoɗoma business jinotore ko mbuuɗi e langaɗani ta yejjitan ɗo gattoɗa anniversaire ma ɓeɗe naɓude allez merci beaucoup samedi prochaine kadi hara meɗen ɗo invité ɓe kadi kesso donc merci